Ogogo sanibona. Yazi I have a question la. Ngeingane ekuvesane nje uthola ukuthi umuntu bekayolashwa. Vesane nje akanje ke sethwasiswa nje kuthiwa kumbe lo muntu lo ebehambe efuna usizo enyangeni okumakhosi oyisangoma ngokuthi unalesifo sokuwa noma unemimoya lekhona lemsebenza kunezinto lasibonayo uyesaba uyabona uyaphambana bamlapha umuntu enefufunyana but kungenzeki because ngeke sisize abantu bonke esibasiza bonke ngoba sometimes elinye idemon liyakwazi ukuba nenkani lifune ukuthi licoselelwe uyayibona ngokuthi ulapha ulicoselele uligqilaza lihlalele lapho umuntu kanjalo udinga umuntu inyanga lenesineke lezomlapha uyayiva lento le right manje labanye amakhosi ngiyadideka cause lento le ibe ngihlangane nayo naku umuntu ke manje siyathwasiswa kuthiwa hayi abantu abadala yini abantu abadala kodwa lo muntu unefufunyana unezilwane uloyiwe athwasiswe nje umuntu lento yamangaza lesengathi ngazi ukuthi nongumelapho endabuko into ongazishaya kahle esinye isikhathi uyithande ukuthi kube nobudlelwane nabanye abelaphi ngokuthi kuzoshintshwa induku uyabona into kanjalo because abantu njengezinyanga beza ukuthi ukusithemba but still usizo bangalitholi ngendlela le right inhlungu kakhulu into umuntu ogulayo uthola ukuthi ingane esikolo ngumuntu bekuse university ngumuntu bekapi sedibana nokuthwasiswa still kuleyo ntwaso leyo akungacaci lutho aqhubeka umqondo ungahlali kahle zama ukuthi my colleague ake siyibheke lento leyo kusuke sithi mahlulwa amalumbo noma sihlulwa izilwane ezisebantwini ezifakiwe izizwe sithi hayi amadlozi abathwasiswe uSolomon lo ngiphansi mampondeni waqhilaza umthakathi ngiyabonga bengithanda ukudlulisa nje lokho kuthanda ukuthinta nje umuntu uthanda ukuthinta nje kakhulu umoya umuntu unefufunyani sekuthiwa akathwasiswe no akulasha umuntu ngomuthi ngoba lo muntu akuthandazwanga akubizwanga thongo uloyiwe ngomuthi ujikelwe nje izizwe wajikelwa ini akungadlalwa